kani ka jingwara ka jongi kani ka jingrap lengba kani ka komiti yau new khau bang pelaj mentak sengi arhat jarbek Shia jarbek kadai syaka lengba ka jirang blok bat Shia jarbek kandai lengba ka umling blok kani kamdai na ka MLA scheme na ka MDC scheme henrei kani kadai na ka monsobha ka jongi UMLA UMDC ringkat ki well wishes ki be don lang bat ngi ban ai ka jingrap ki pajba ki bodon hakane ka konsensi bat ya ka alfusan lak kabaka sorkar kablap tha ban yarap ban ai kerpang ikiamali bikin yarap shiki longyeng iboduk ban penon kame kene ke pisa al sanlat ondala debyo eka approval ondala release ngin sa pelaj pat ekene hadian katu kene sngi bat yakene ngin sa ai ko kubor lingba ki sodesnong lingba ki nokit ka lingba ki noyalam ba lingba video kenang ba ngila ban penpoi kene ki jirap sakitu ki longyeng iboduk Pau ya kecing semua komen kecing semua ya MLA dalam berubah juru di MDC di bala semua sen elam ya kene ka jing kecing sosat kecing syam dijar jong ki breu jong ki han ke dong ka jong yang ne kham tam hamala khang ya kene khang snong ka lockdown nak benta kene kecing pang COVID-19 ha ka baki breu kham tam ki dong rep le syam sipun ki jing jar ki jong ki nak benta ban yo ya ka bam ka di ki jong ki te ya dei un soldado warim de mas namudam ala ino mental mo chisna me te nagleng ne ka jing be isne jong engre adap daga jigap jing sukmen ka ba non mlak syuk mata nomar balai ba ibobun nisnong jing ki tang ki nomlasi wat abadan kene ka lockdown balik belaru kim dan deka kim dalam tisu nomor kata ki syam hadu kata ta di nomor kata lamba kami ke jingle basbun jong UMLA badan burung ini ban sam yuni khau ni da sumu hadu kata nak liang junga kumu presiden jong ke FPSP Western Sun nak ne kapor ngapun pau ya jing sungu khau nak kata kane ka por ak bangila yo ya kane kalat ban yasam ya unil kau ak bau MLA ban borom jugi bat MDC kilawan ya benok sunyang nala ka bor ke jongki nak banta banai sya kito baro ki badon sisa kata ke jingkerdu ke jingbom don kau hayi ngesem nak banta ke jingwan poi jong ke klam UMLA jong Gajirang constituency uba sosteno sotun rengkat baru MDC ke constituency uba Victor Rani menta kesingi kilas dang ban mi syakmat ban lej nok senyang ya ki jingerap na ke menta ki pajba jong ke constituency une UMLA ulai thuru baya kene ke jingerap lala ban penmi na ke relief committee kabala seng ha ke constituency de ke jing bor na ke liang jong u kung UMLA nangta UMDC nangta de kiriu shimet ki balon nok senyang ban sengolem syaki pajba jong Gajirang constituency Kibala don hapdeng gajing kerdu hadin gajing pekhang cenong kabala penbana dak sorkar hadu arpwes ngi kenti tat hadu kene kasingi ke bamenta kene ke pekhang cenong habaro kowe keri kalayaj hadu marsiteng bat kadang sa sakumba khandai sngi ai na kaliang jong kene ke relief committee jong ke constituency hapo gajing lam jong u kum MLA kala penmang hadu arhajar berni ukhau bat kiwe de ki marbam na kene ke jingdon jong kene ke jing penmang 6000 berni onsam syek pajba ki bahap apo ke umling CNR di blok bat 6000 berni pat onsam syek pajba ki bahap apo ke jirang CNR di blok hagane ke sini laya don ru kiwe ki rupo khmat ki bakentup ya video jong ke jirang CNR di blok u officer in charge jong ke patar khma police outpost u phadar parish priest jong ke kadhor parish u pastor bat ki timan basan na ke balang presbyterian nangta ki menteri ka himajirang bat kirang basnong ha kene ke ju kesngi na kaliang jong UMLA bat MDC kilalej ban nok senyang ru ya ke CHC ha pathar khma da ki hand sanitizer bat kasong pisa ke bahadu arpo hajar tengka ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ki bala dawa ha kene ke jing penkrek ban yada ya ke jing pang COVID-19 ha kene kesngi hadin bangila yo ban ya kendu bat ki sodasnong bat ki nong ilam snong nangta bat ki di rangba nangta bi yo ban sam ki khau nangta ki longyeng baduk Nadien ngi wan ban kendu I doktor ban keli ke yo don ki no ki suspected case nama ba kili gene jing stom golong ke bama do kada kata kama ki la ban yo don ki te ki tablas mak wan ki we ki
Dari doktor yang ba kimdon hari ki ba ki suspect ro kila batai kila ki keli ki bet na kapor sekapor ya ba maki kin haban syong hayeng ki gitu ba ki bayat bayang tenang tapat ha ding yo jing kran bi doktor ngaso ban kat kum ka jing pau na kiliang jing kalau habide kena jing stom ubama bat kat kum ki jing don kam kiba kila jingeda namta kini ki namta ki doktor namta ki nurse te hagbre be ki equipments te hagane ka CHC parakma ki dangduna sibun te nakale jonga kum MLA ngapen pau lingba ke health department sa sarkar ba kin pek kerpang khamtam me kini ki border areas ngi don border ka Assam te ka CHC parakma kum ju uru ya ka PHC Bonihat but kini ki adjacent areas ki badon haka konsulsi ya kini ki health workers ki badai ban pek mi bal IT alade tengi kerparu sarkar bakin pinbet pinbiang ya ki tiar kitar ki jinon kam kita ki equipments kumno bakin ada alade kenang bakin light na bakin numyo ban rung haka met ke jungkiru kumju khamtam bakila IT alade na kebenta kumno ba maki kin syakri ya ki paiba khamtam ban yada ban sumari gitu ki nongpang kiba ngat haganega jingstom